siɓɓe e yiɓɓe jentiɓe Bonheur FM meɗen salmina on wiwgol on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Men annitina on wonde jumaje ɗen wotere e nder tati tawa e lando jaabo on ɗo koye haala pular. Yontere hande harinno yewtere no woduno e nder radio ji irtelgel ɗin fof fii sakkagol nde ɗo nawnare wonde tampinde yimɓe kala ɗo ko ɗum wanno yontere hande luuti ka waɗgol pular tontinɗen hande aray fahin ɗon tolna ɗon weltana andintinde wonde ɗo ko landagol fii ko yoyti kon e diina. Haray cheikhuɓe men jabantoɓe en hande lande ɗen ɗo ɗum ko ka Bonheur ɗo ka direct ɗo ko ɗum ko cheikh Mouhammad Al Hafiz Sow. Haray kamɓe on jabanade e lande ɗen ɗo ka micro ɗo ko woni ɗo ko Mamadou Dian Dieng, ka technique Al Husseini Bari e Oumar Konde. Haray fahin ko andintingol on no wowiri noon ko ya noddu landoɗa. Si a andi téléphone ma on ƴettama ɗannina radio ma on ɗon ma woɗɗitoɗamo ha wawa famodirde radio on jabaɗa landama ngal. Donc ɗum woni ko andintinten haray ko adi kon hiɗen wiya karma ko men ɗo ko saɗi ko tooli hiɗen wiya kadi assalamu aleykum cheikh. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray ko saɗi ko tooli fahin saabu hiɗen e nder ñalaɗe hittuɗe tedduɗe haray men jontude mako on inchallahu taala no gasa lande ɗen dogga goɗɗum ɗum eɗen ɗo ñalaɗe. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu wasallam wa baraka alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, aray en hiwrike dendanagal heeɗiɓe radio Bonheur fewndo saayi ɗo en weltiniriɓe kadi moƴƴere nde Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴi e meɗen e ɗeɗo ñalaɗe tawigol ɗeɗo ñalaɗe tawata ko ñalaɗe hittude ko Allah subhanahu wa ta'ala dewe Allah ɗen wiyete tugal islam ɗen jowi no fotti e ɗeɗo ñalaɗe tawata kadi Allah subhanahu wa ta'ala ne waɗi e nder majje ñallal ala e nder hitande ñallal ɓurgol ngal ɗon ñallal teddude ko Allah subhanahu wa ta'ala ɗum woni ñalande arafa koye ngal ñallal kadi yimɓe ɓurɓe ɗudde ɓen windete natoɓe aljanna ɓe winde yafaɓe ga e natugol yite. ɗum noon Allah subhanahu wa ta'ala tawni en hayso tawi en yahali haray no woodi golleji buy ko hande wadde e nder ɗeɗo ñalaɗe ɓe yahali hono Makka haray moƴƴere Allah subhanahu wa ta'ala on waɗino yewtereji fi muɗum no gasa e moƴƴere Allah yimɓe buy fewno ɗo hino wakkili waɗugol ko wiyano ko e mum haray hiɗe weltani Allah subhanahu wa ta'ala si ɗum feƴƴi ɗen jarne jama on wonɓe jeeɗa heɗade hutora tawata ko ɓen hutorde kono laaɓi koko windi ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala ma ɗum ka sunnane laaɗo sallllahu alih wa sallam e hoore laawol salafu saleh. Haray eɗen jenti e makuji moɗon ɗi e landotoɓe ɓen wabillahi tawfiq. Wabillahi tawfiq. Nam ko 623 62 62 63 655 55 10 55 669 88 46 46 numéro ji tati ka wawɗon noddude mo kala no newrani ɗum wo lando ko yewti kon ka dina muɗum. Bonheur FM no jenti on no yiɗani on moƴƴere 623 62 62 63 655 55 10 55 669 88 46 46. Si tawi goɗɗo no ka ɓoggol fahin yo essaye o insista 655 55 10 55 623 62 62 63 669 88 46 46. oɗo waɓɓutu ko landagol fi dina mum kan goɗɗon ka ɓoggol as. Allo assalamu aleykum. Allo oui assalamu aleykum. Allo oui assalamu aleykum. Oui assalamu aleykum. Ok no gasa hara o amala retour yo eto fayin ka 623 62 62 63 655 55 10 55 nam. Allo assalamu aleykum. Nam inde ma nin quartier mo on. Allo oui meɗen jenti on kono wiyete ɗon konto won ɗon ko Alpha Ibrahim ko lambani moy. Na meɗen jenti on. Allo oui meɗen jenti on lande min ko ɗimo jallandi landal ko waɗino ila leeji ila 2007 joni o fara on bita go wonde o anda joni o nim landinoma Bonheur noddi o yewti ɗum noon ko goɗɗo go ɓe haldino waɗa e ADBC higol 0 koɗe ala koɗa kiri tawi
wari ala won laati yo yobal so fajon transforma dino fala to ko no wata gidu ha tapa fasidi awa faami ke on jaram sifa ɗum si a heeɓi goɗɗo a ƴetti ahadi wondema a yoɓay goɗɗo paasi makko ɗi ma haqqe makko Allah waɗi on seedi tawi hewtali ka hanuɗa heɓude no waɗira ko wiɗa kon ɗum haray kano koɓe wi koya ƴettu embere muɗum nden itta sadaka anniyanoɗamo baraji ɗin ha si tawi on yitidali haray ɗum ɗo yoni so on yitidoyi haray o ƴantima ko ya jonnitumo nam 623 62 62 63 655 55 10 55 allo assalamu aleykum ok oɗo connexion on latorali mo yo eto faynka 655 55 10 55 maka 623 62 62 63 maka 669 88 46 46 fayin yo eto allo assalamu aleykum waleykum salam warahmatullah nam inde mon nden carte mon on min ko Ceerno Moussa wonɗo Sabatara nam miɗen jenti on Ceerno Moussa ko landal mi mari ɗon awa ko tooli min ko mi waɗo transfert crédit woɓɓe aray kamen ɗo hara wona rewɓe ni hara ɓe maɓɓe ala yo modi maɓɓe ala o quartier ɗo ɓenne noon joni nde faala noddude modi maɓɓe waɗanaɓe transfert ka anndo mi jonita ɓe mbuuɗi mi haalda ɗon noon minne joni 15 000 on ɓe jonnanan 2 000 ma ɗum ma 3 000 mi faala noon andude si tawi hara ɗum no moƴƴi awa jarama si tawi transfert ma on ko anniɗa ko yuɓɓugol fere hidma woni service ko waɗanɗa ɓe kon tawi hara an a yewñitirali baraji ɗin no sella hara joni wiyaɓe so tawi a waɗa transfert si a waɗi transfert mbu sappo a yiɓette toon embere 0,1% on hara no selli tawi on haldi no sellanama ka inna si goɗɗo yoɓay paasi mbuɗi ko jonuɗa makko o yoɓay transfert on nam 623 62 62 63 655 allo assalamu aleykum assalamu aleykum warahmatullah alhamdulillah inde mon nden carte ma o ko Bari Alassane Anta nam miɗen jenti on aɗa goɗɗo landil aɗa wo ko yoyade seede est ce que ɗum arayno kelɗe kadina yeeyugol seede joni noon ɗum ɗon nini yo kippeta ɗo noon mo tijji acciti ɗo kono nini yo marama en taw accitigo ɗum ɗon est ce que haray gonno ɗon wawata ɗuma noddude awa faami ke on jarama assalamu aleykum aleykum salam ƴeygol seede détail no ɗon sahara seede ko seede waɗɗe waɗora mahara ko seedeje waɗorɗe komo nafata julɓe ɓen ɗum ɗon no sella seedewal ngal hara ko vierge yeeyangal ƴet sodra o gollitira ko nafatamo ma ko lorotamo ɗum ɗon haara en fawakima kono noon si tawi seedeje ɗen ko seedeje harmuɗe ngarugol ɓeynima haruma akluhu haruma bay'uhu joni noon si tawi an a yeeyay seedeje ka sonnaɓe wirti ma ka beere yarete ma ko nandi e muɗum ma yimɓe ko yahata juuɗagol kaburuji ɓay joni hay mayele buy joni woɓɓe goo yahay filma mayele ɗen filma no surrirteno filma wurin woɓɓe goo no wal piiji ɗi fof hara koɓe filmirta wona fi filmugol fi waajegol goɗɗo ko filmugol fi fotingol e hollugol wondema oɗo kañum ko ni ko makko ko lanniri ɗum noon haray yeeygol sifaɗen seddeje donc islam no harmi nam 623 62 62 63 655 55 10 55 660 nam assalamu aleykum min ko Amadou Baylo ɗum bañi nam fandi ko sallam hurno de donki aranu ha sappo horno fof siɓe horno fof ok non woniri nelaɗo sallllahu alih w sallam no windi hadis ko wonɗo ka sunan abi daoud bi sanadin sahih cheikh al albani no sellinimo ka sahih abi daoud wondema tabiti an badi azwaji nabiyi sallllahu alayhi wa sallam annahu kana yasumu 9
o hooreno ɗi jeenayji ɗen fuu ɗum haray ɓe hoora gila ñande goo firɗo on cheikh wiyeteɗo jogiɗo sharhu sunan abi daoud wiye al awnul ma'bud sharh sunan abi daoud o wi ko sharhu o wi woɗum ɗo ko dalil wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe hooreno balɗe jeenayi donkin ɗen gila ñande goo nam nam 623 62 62 63 655 55 10 55 Bonheur FM lando ɗon fiidina mon kan nam assalamu aleykum assalamu aleykum allo essayez faynka 655 55 10 55 669 88 46 46 623 62 62 23 allo ɗoyte radio mon moƴƴuɗomo seeɗa jarama ko landagol ɗo landal nam kono inde mon ndeng min ko Abdoulaye min te nam min ko Abdoulaye nam miɗen jenti on voilà min ni goɗɗo fayda hara e paynguel yaagal ma a waɗi piiji boy bonɗi jonno ya ha ninse nangama e yaltugol e fi tugoneji noon kono haysiɗa rewde Allah harata waɗaneji ɗi tawi Allah yafotoma ɗumaji ɗon ko harata ɓitti seeɗa kono noon ɗum ndemata gerɗugol fi awa on jarama si tawi ko noon alhaali ma o woniri harayno jorta wondema Allah jaɓanima e wi wonde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ka suratu anfal ka fuɗɗode innama almuminuna alladina ida dukira allahu wajilat qulubuhum ɓe wajilat qulubuhum no jeeya e tafsiruji ɓe firi wondema si tawi on tigi golli golle moƴƴe hara mo huuli waɗa taw o jaɓanaka so golli golle bonɗe hara mo huuli wata taw o yaafaka si tawi neɗɗo hewti ɗon o hewti o martaba ɗon harayno jorta wondema ka o golli ko moƴƴi kon o jaɓanama ko golli ko boni kon o yaafama tanke himo huuli te taw hara ko golli ko moƴƴi kon jaɓaka haray himo e jaam tanke mo huuli ko tawi ko golli ko boni kon o yaafaka hara himo e jaam ñande o felliti ko golli ko moƴƴi kon jaɓama o haɗa o perdi ñande o felliti ko golli ko boni ko yaafama o haɗa o perdi nam nam 623 62 62 63 655 allo assalamu aleykum salamu aleykum aleykum salam inde mon nden carte moɗon o allo 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 oui mbiɗen jenti on gonɗo wiyete ɗon konto on ɗon nam ko Boubacar miyete ko altannoje nam Aboubacar mbiɗen jenti on awa ko goɗɗo posino ɗo question kono tawi tawn ɗum anni ko jaɓaka ko ngal landa min kam mi faala landitade i kono wonde ngal landal yani ko wano neɗɗo julɗo ara mo gollude noon e armée américain ɓe ɓen e anon haɓugol ara yani julɓe ɓen ɓen on noon feƴƴini e nder ɗum noon so tawi no hani wara juulugol on noon mi landal ngal ko landinoɗon ko wino on tigui yalti islam ka nam voilà haɗo o yalti islam o yeehi o tawti ɓe to haɓugol julɓe nam joni landal ngal famike awa tafsilno ɗon si tawi joni kanko yahugol makko ngol toon o força yahugol haɓugol julɓe ɓen wona yiɗi makko o naɓama toon o forçama o waɗo yaali ko o wi'a kon o waɗo yaali o lorro yaali julɓe ɓen toon yuɓas yawma alqiyama ala niyatihi yawma alqiyama o imitete e hinnintinoyte hoore anniye makko Allah subahana taala no ƴelliti e hoore anniyeji mo kala goɗɗo no wawi yahude nokku goo hara o naɓa o yahana hoore makko kono o yaha o eto fiwata o waɗu ko woni kon en andi e annabi Moussa gerno e Firaun tawi goɗɗo goo no toon julɗo on ɗon tawi mo suuɗi julɗo yagal makko ngal kono tawi himo wadde démarche ko julɗo waɗɗata wonduɗo e heferɓe kono tawi o wata feññinde few wondema ko julɗo ha ɓe waɗama ko boni si tawi ko o waju huɗo kanko o yehiri hara humpitiɓe alhaali makko ɓen no andi ha o de yeehi toon kono noon o yahu toon tawi o yiɗa yahugol toon few o naɓa toon e hoore o yiɗa si tawno mo wowno heɓde yaltirgal hara o yahaali o yahatano so yeehi toon o warama toon on ɗon haray ko julɗo no sella ko juule julde ghaib kanko ko yeehi toon o sennidira julɗo e kefero o yeehi kanko e ɓeeɗa wondi ma ɗum hara o yaltino l'islam neeɓi
on ɗon aslan ko kefeero na inde nden tuwon sarti na wongol haara joni o juulatano so yeehi noon toon tawi o accitino juulugol haro julta on ɗon kan jultaki ko so yeehi toon ɗen andi noon ko ɓuuri kon heewde fayda wonduɗe suwa ɓen ɓay o heɓata feere juulugol no ɓuuri kon heewde yimɓe wonɓe yahode Europe ɓen ɓurɓe ɗudde ɓen sina wono wonɓe Amérique ɓen ɓe fanɗi yahowo naata e entreprise gollugol ɓe landomo ko honɗum woni diina makko ina ko l'islam fayda buy e maɓɓe si ari ko an ko kippi ko fii leereji golle ɗen si leere golle ɗen ari ha ñande juma kanko o yetta ko ɓe wondema ko julɗo o yaha juulegol juma donc si on tigi windiki ko armé toon tawi ko o windi toon o windano wondema ko julɗo on ɗon aslan o susta julde yeeso maɓɓe o susta waynade o yaha juulegol mo juule yaali ko kefeere on ɗon jultaki si tawi o acciti juulugol few on ɗon o jultaki so maayi toon haɗa ko kefeero puisque nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe holli wondema ko woni hakkude julɗo e kefeero ko juulugol ngol so jultata ko kefeero idan no hattojini e andugol alhaali makko sina yo juule landinoɗo arano mum ko yalti islam taw so woni o yalti l'islam ɗum ɗon hattojina julɗo kefeero koni yimɓe ɓuyno sikkude goɗɗo so heɓama ko julɗo hara o yalta l'islam few kamɓe ko ɗum ɓe sikki bimana si goɗɗo innama Mouhammad kamɓe ɓe miiji goɗɗo wiyaɗo Mouhammad ma Ahmad ma Ibrahim o wonta kefeero nano woniri donc haray yen andu wona inde nden watta onti julɗo ma waɗamo kefeero ko golle makko ɗen si tawi noon o yaltino l'islam ɗo ɓe wiiri ɗo ni haray sellata juulugol mo wona haala fiido anagol mo nan 623 62 62 63 655 55 allo assalamu aleykum naam meɗen jenti on min ko Mewdo Baylo Lambanji. Amadou Baylo. Mi farandugo si collège ma tuubi se lippiji ɗin fof est ce que anña on da hani ko hanka o nippijo feƴƴina kadi mi nanaali collège ma o tuubi joni noon nanga haalugo piiji ko feƴƴini kon ɓaawo haɗum kanko no tuubi joni nam faamike aw sella haalugol ko feƴƴini kon ma kanko tigi o filito ko feƴƴini kon ala sabil iftihar e laawol wolugol wondema kamɓe hari tigi tigi ɓe seppano kilo 5 fiyahugol kamoyteɗon ma har ɓe lumbayno canɗi ɗiɗi si fiya si ɓe hewta ka ameteɗum si ɓe ɗin haalaji ɗum ɗon haray hana ma kanko inna hari o yareno case goto ma case ɗiɗi beere e nder feeto masala ma kanko o fimano paquet cigarette e nder ñallal ma paquet ɗiɗi joni so akkiti ɗum fof haray hanaka o fillito nelaɗo sallallah sallam maki kullu ummati mu'afan illa al mujahirun wo mofteɗe an ɗen fof no yaafa sina feññinoɓe ɓe landi man humul mujahirun ya rasulallah ko homɓe woni ɓe wiyaɓe mujahirun ɓe woni ko neɗɗo waɗa bakka to ha gasa o tuuba ka Allah subhanahu wa ta'ala ene yalla yaafa mo gasa tun on tuma yaha o nanga feññinal ngol yimɓe ɓe ngo yewte ɓen kon o waɗayno idan si tawi o tuubi haray nayo fillo haray hana kadi ka yimɓe ɓe fillito yeeso makko ma ɓaawa makko no gasa ka ɗum wawata puusudemo kadi ha memmintina programme ji makko ɗe nan nam 623 62 62 63 655 55 10 55 669 allo assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah nam inde mon nden carte mon on ko kadi jalamdarmi nam meɗen jenti on ɗum menni lamnago langa siro lootago longa won tigi looti si tawi ɗum ɗon no juula o faamike lootagol ngol tun karma koɓe fiƴi ha goho no wowolno kono ɓe ala dalil wigo lootagol ngol tun no yonaga e salligi on dalil ala woni longal ngal ko feere salligi on ko feere ko salligi gollata ko longa gollata ɗum ko longal gollata ko salligi gollata wono kamɓe woɓɓe maɓɓe wi longal ngal ɓuri janɗude haray salligi o naati nder toon kono karama koɓe ɓurɓe ɗuɗe ɓe wi ko fanda e nder mum ɓay longal fof no wondi e salligi ko on salligi sornaɗo nder toon ɓe miji wona lowtagol longal raɓɓinɗino hara salligaki yaha juuri e longal ngal hara salligaki idan haray lowtagol longal ngal tun yonata ga e juulirgol be o tigi o salligo foti noon ko salligodaɗo e longal ngal no andirɗen noon ma salligaɗo ɓawa gayni lotade longal ngal nondi longal ngal ɗon façon ɗiɗi sonti lowtigi la ka wuddu ha koppi o loota honde laabi tati o loota sengo ñama ngon fof yeeso e ɓaawo e ley nokki ko nandi e muɗum haka teppe e o loota sengo nano wona noon ɗo haray o salligaki no haray so yalti koye salligo ma so gayni ɗo salligo ma so lowtigi la ka wuddu ha kala koppi
fof yeeso e ɓaawo on tuma o salligo mo faala o salligo ha o gayna ma o salligo ha dina koyɗe ɗen o loota hono laabi tati o loota sengo ñaamo e sengo nano o huuɓina fof ndiyam o wirga ɗo haray o loodike longal o salligi kadi salligi e gaseteɗo juulireede nam nam 623 62 62 63 nam assalamu aleykum allo salamu aleykum warahmatullah aleykum salam warahmatullah woɗɗite radio mo on nani awa ustad min yarana marɗo landal ko fii o taarugol ko ɓe innata taarugol qouran haray mo waɗal ɗum ma o maayi ɓe wattindinimo e metelol ngol ko on ɗum woni fii ɗum jarama landal dimmal ngal ko fii goɗɗo si tawi joni be makko e ɓiro makko no mardi probléme o tawta kanko wata natude hakkunde muɗum ɓe innano woɓɓe innamo yo artir ɓiro makko yo artirmo ko ɗum woni gorgu haray ko on ɗum woni fii ɗum noon kadi ko haɓɓindinagol wassalamu aleykum warahmatullah waaleykum salam warahmatullah nam landi fiitaɗo haɓɓugol metelol haɓɓangol nawn mayɗo metelol no sella kono haray ɗum ɗon kontite kasangue ɗen wimana joni tawi ɓe faala haɓɓangol o metelol ka hoore ɓe konte ɗum ɗon kasangue ko wayta tawa dolaki kon konte kasangue ko wayta tawa wudere kon konte kasangue woni tati hande kadi ɓe adda ɓe taara hande kadi ɓe taara waɗa tati ma ɗi joyi iɗen amma tarangol mo metelol fii hollugol wondema kanko hay ko ceernojo ɗum ɗon goto ala yewde ko Allah ko ceernojo ma goto ala yewde ko Allah ko imam ma ko alhaji ma ko cheikh ma ko mufti walla ɗum ala toon ɓay so a du'anade fure ko wiyta allahumma innahu abduk wabnu abdik ma innaha amatuk wabni o bintu amatik donc ono huulitta eni goni sa innayi walla bintu abdik ayna joni oɗo ko maccuɗo ma ɓi maccuɗo ma ko ɗum woni toon goɗɗo wata naɓede ko Allah fimo haɓɓana metelol ma waɗana pirawol alhaji ko yaari makka kon no sella ka waɗire kasangue kasaje ɗe o hajjiri ɗe ma ɗe waɗiri umra ɗen no sella ella ala e mum kono noon naynigol ko ɓe wattanama pira hon ko kaala hon boɗe hum ma kaala hon dane hum e ɓokkon ko haɓɓete ko ɓe haɓɓata ka hoore fi wata pira hon ko ruuyu ko ɓeynata wayno ɓe pirawol ɓeyna ɗum woɓɓe watte ɗum ɓe naray kanko alhajijo ɓe waɗanamo photo ha moƴƴa ɓe tummamo keesowal ko nandi mum ɗum ɗon fof sella amma noon haɓɓugol metel ko wiyete ko metel ko anden kon haɓɓugol horde ɗum ɗon haray no tawa e no konta e kasangueji ɗi kasangue noon koye waɗe fuujine suwa tati suwa joyi suwa jeɗɗi suwa jeenayi nam 623 62 62 63 655 55 10 55 nam assalamu aleykum waaleykum salam inde mon nden quartier mo on on jarama ceernan ko Mody Mamadou Wuri nam gombe yataya nam meɗen jenti on ko landal mo ilandade ɗo ko ma woɓɓe wonno yeddodirde si yafet yettere nde min goɗɗo wawata jatade debbo ha gayna bonita o jombamo aɓenni wo kamɓe woɗum ɗo wo kamɓe wona ella no o kamɓe ɓe waɗay ɗum wimi ɗum ɗon le moƴƴa ko Allah koyni ko ta ɓaɓita ko mema ko ɗum ɗon min yeddodiri ɓe ɗum mi hara yaaɓe taw timmile tawde ko noon min kamɓe ka ko welata wonde maɓe tumde joggin kono na ɗum Allah sippini ka deftere nam joni landal ngal jara awa joni landal nde heddino ɗo goɗɗo si yimma mum e bemmum no lutodiri na e ngal landal ɗon ko gonga no anda neɗɗo on mo mari alhaali marhalaji fewdo ko tawata o faamali e fewdo ko tawata o faami ɗon wona gotum si mawɓe makko ɓe no haɓude fewdo ko woni paykum o wata jujude hakkude maɓɓe o anda programme ji ɗin ɗo ko ɓuuri moƴƴandemo ko taw okkito ɓay haray o ƴaali taw o anda ko hombo woni toñude e nder muusi woni ɓe seedali si tawi woni o ƴoƴi hande kadi mo wawi darde sengo wonɗo toñude on o daara si o wawa faminde on ɗon yon accu toñe ɗen siko nen makko on toñude siko ɓen makko on toñude ko nen makko on toñude ma ko ɓen makko on toñude o waalike mo wawali ɗo haray o ara o fewta toña ɗon o yamira on ɗo muñal yon ɗo muñño oman sabbara oman tasabbara sabbarahu llah sonti muññike tum Allah subhanahu wa ta'ala no waɗani martaba molnaɗo fi muññiɓe ɓe wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi al umur
haray ko ɗum ɗo woni rôle makko. Si tawi no woni ɗo yo ƴoƴude o hewta andugol ko oɗo tooñi ma ko oɗo tooña, o inna yo waajo oɗa ma yo muññin oɗa, taɓe seedi dewgal ngal boni. Ɗo indugol makko gorgu ko artigol nene muɗum nagonga maɓɓe. Gorgu ngon ɗon ko dankagol nene makko kaɓe woni ton, ko dankoɓe makko kaɓe woni ɗon. Si tawi dewgal ngal no wawi moƴƴitude hara ngal bonano ngala bonugol hara joni ɓe seeri e laabi tati, on tuma ɗum ɗon no wawi ka wiye joni mo wawi landade ma e makko ɓen ɓe yaha ɓe resita biro makko tawi no famodira. Amma yimɓe ko woni wadde kon ka leydi men ɗo, nene makko seeɗa e moodi makko few ɓuri dewle cergel tati ma tati, woni ha ɓe ƴetti e nokku goo nokkeli goo ma hara ɓe ƴettaka nokku goo ɓe wonti ka maɓɓe, o heɓoya jawdi ma o heɓoya darja, o wina kanko o artira e nene makko ka galle, hay so tawi na e hoore dewgal sellungal, ɗum ɗon ko tawa ɗum e faljireji wonɗi wadde. Jama on yo accu iwtira ɓaawo saria Allah o, ko mawɗo ma woni wo ka woni haysi ko hontude. Si tawi kanko e maɓe ɓe seedi ko waɗɗima ko kurkanagol ɓe waɗanaɓe ko saria o wi kon ha ñande, kono haray na ya ar waɗata tawul e hoore saria Allah on, inna ko faala ko watta wona ko saria on faala ko. ɗum Allah subahana taala ittabi'u ma unzila ilaykum wala tattabi'u min dunihi awliya. Allah subahana taala ko wi ko en jokkugo saria jippinaɗo to Qur'anu karim e sunna laaɗo sallallahu alaihi wasallam. Haray ko wasiɗe sifa ɓeeɗo yoɓe lando karmakoɓe ɓen, ɓe lando maɓɓe maɓɓe ɓen, ɓe anda cergal ngal wongal hakkude maɓɓe maɓɓen ko cergal ko ha honto ngal fewndi. Si ɓe andi ngal hewti ngal feƴƴi keerol, hande kadi ɓe toro Allah subahanahu wa taala, Allah yo newnaɓe ɓe heɓa kurkanagol maɓɓe maɓɓen, ɓe wakkilo ɓe waɗa ko Allah newnani ɓe kon e muɗum ha ñande. Si tawi hewtali keerol, on tuma ɗum ɗon haray no wawi ko ɓe ndaara si ɓe famodiri, ɓe tawi ɓe wawi wontidude, ɗum ɗon haray no moƴƴi. Sabu nade nelaɗo sallah sallam wi abgadul halali ila llahi talaq, ko ɓuura añede dagi ɗiɗin fof, ko ɓuura añede no woni dagi aña, no dagi kono aña ala dagi ɗiɗin aña wa dagi ɗum cergal aña waɗegol, cergal no dagi kono aña waɗegol. ɗum ne haray ko ɗum ɗon maɗen ko wasi o ɗon. Nam 655 55 10 55 669 88 46 46 623 62 62 63 Bonheur FM 600. Allô? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nam inde mon den carte mo. Ni Allah marɗo landal. Si wano goɗɗo ni e goɗɗo mo wonano julɗo ɓe fotta ɓe wonda ɗon ha oya silma, o mo wonano julɗo wonta julɗo, ono mo wonano julɗo illa joni no ɓay wonti julɗo e silminɗomo faala jombugol ko honno noon ñaworo ni. Ara o inna kon ɗon sagu makko si continue mo ɗumannagol e famingol diina kan, hara mo wadde seeɗa seeɗa ko honno sino dagiɗen ɗo e jomde ndin. Assalamu aleykum. Landal mo ngal no waɗi fulu, ko noon fulu on puisque min fama komin famata ka mustalah wonɗo laggene ɗo ko wona golirede kaari no wondi so woni ko hakkude gorko debbo nanda ko jaatigiyagal. min ko ɗum mi faami, mi annda noon haray baymen men mi watta pular moƴƴa. Joni si innama oɗo ko catholique ma ko alyahudajo ma ko animisjo, o wondi e debbo julɗo e nder koɓe wondi kon o faalama natugol ka l'islam. So naati l'islam wiye noon joni yo tawi joni o inna joni ko on wonɗo saabu o naati ka l'islam ɗon o jombata ngal ɗo landal min mi faama ɗum ɗon. Min komi faami kon kamɓe ɗon ɗiɗo noon ɓe yeddi Allah subahana taala surtout julɗo o. E faamu am min beru gandal komi jogui kon ɗuuɗa hay seeɗa, sellata kaɓe jombidira. Si kala noon kanko kefere on ɓe wi al islamu yajubbu ma qabla, kanko on inchallah tahura bi islamihi, kanko o laaɓiri sabu natugol islam makko on. Oɗa ko laaɓirta ko tububuye, o tawa noon e tububuye ɓe wi annadamu ala ma fat, on te o ninsa ko feƴƴi kon o pottito. ɗon tawi kanko o ninsi o pottitaki,
haɗa ɗum ɗon na tubugol noon hay komi faami kon kanko debbo on ko julɗo woni sabu oɗo naati l'islam kon ɗon ko moƴƴere waɗi ɗon kono wondigal maɓɓe ngal tawi ko wondigal jaatigiyagal ɗum ɗon bonni dewgal hakkude maɓɓe selletaka ɓe jominira fiyo nam nam 623 62 62 63 655 55 10 55 allo assalamu aleykum aleykum salam inde mon nden carte mon o nam nam to noon hito ngon seeɗa landal ok Amadou acci anda sa nodditata seeɗa famdirgol men ngol no loyi ha wattugol débardeur sino juula tawno juula débardeur gasi joni famige on jarama machallah débardeur koye dolo koye ala juuɗe dolo koye ala juuɗe hara kadi koye hewta wuddu ndum kala ko hewti wuddu ko hewti few si tawi dolo konkon no ari ara débardeur wono tricot tricot hoy ko en waɗi goɗɗum ko allaka ko ɓenta kon allaka yowete hara yoway ka hoore ma ɗo calɗi kadi calɗi kono haray no feƴƴi wuddu ndum sino feƴƴi wuddu ndum tawi ko lorrorɗo no sella piki lasli on ko yo taw nelaɗo sallah sallam ɓe maki tagote e moɗon juulu hara goɗɗum ala ka balɓe makko nayo suuɗu ndu wuddu ndun tun ley koppi ɗin ko be hara goɗɗum ka balɓe laysa ala atiqihi chey noon kala ko woni wawi wonde hara hayso janɗa kono no fawa ka hoore balɓe no suuɗi yoga e balɓe ɗen hayno sella kono hara so tawi on débardeur go watti hewta wuddu ndum ɓay joni dolo koye no woodi hara wattata koye dowga on hara koye suuɗi balɓe ɗen fof kono haray koye ari ha ka feccere yeedi koye hatti ɗon hara wuddu ndu no yaltiti ɗum ɗon sellata so wonti juuli ɗum hara julde makko nen ko bonde nam 623 62 62 63 655 55 10 55 nam madame Diallo on jarama min nde faala landade an ɗo si tawi woni on tigi harano ka suudu hara juulirde woɗɗama buyguy wono subaka ɓe noddini ka juulirde ɓe peññini est ce que haray wonɗo on ka suudu no wawi juulude si ɓe peññini ha himo duwa sabbade haaɓe ka juulirde darno si kankadi o darno juula awa landal mon ngal famike inchallahu taala ɓe jaɓa toon joni sen ini ɗo joni waqtu noddingol ngol ko duwa noddingol ngol ɓay noddinoɓeɓen kadi no hani koɓe anda ko hon pewɗonde noddinte no woodi woɓɓe goo noddinoɓe hara siwa few ɓay enen kamen ɗo lagin ɗo désordre no woodi téléma ka noddingol ɓe yaafo noon kamɓe noddinoɓeɓen e keppuɓe fi juulidaji ɓen wona joni mi ndaari on Arabie Saoudite kamɓe noddingol ngol fop ɓe noddinayi e nder saare be sikoye hoore suudu towndu wonɗa nde awditi fenêtre on a nanayi ko fof noddinta kon fof nde wootere nam haray fof noddinde e leer gooto kono enen kamen ɗo nam enen kamen ɗo siɗa noddinde ɓeeɗo noddinayi wona 5 minutes sinana juulide goo wonde takko ɗon no noddina wonde ley ɗon kadi si woni ɓeeɗa gayni woni 2 3 5 minutes ɓen kadi o noddina si tawi ko wona noon haray komin inata ko yo ndaaru leer on ndaare leer on ka montor keɗon andon ko leer hombo fana ko leer hombo juulete ko leer hombo alansara juulete ko leer hombo fottoro juulete ko leer hombo gueɗe juulete ko leer hombo subaha juulete ndaaro leer on so nani no noddine ndaaron est ce que oɗo leer ko noddina ko leer o yoni amma si tawi ko lutti hakkunde juulugol ngol e noddinani ɗum ko 10 minutes no sella ka juulon hara no sella ka juulon inta ko ɓe sabbo ɗon ha juule ka juulirde kono noon naayo on faw juulugol moɗon ngol e noddinani ɗum taw fewndo ɗo ko lagine ko fewndi ɗo ha ñande Allah walli en tawa hara noddingol ngol fof noddingol ngol en saare wotere ɓa hara konaki ɗo futuro on ko leer goto heɓata inne saare we saare salliɓen fof hara no jogui programme micro ji no woodi hara fof ko leer goto noddinta hara minti hayso ko e nder minti on hayso ko seconde ji ɓe ɓoddata kono hara si innama joni moyen 10 ɓe fof moyen 10 noddinayi
ma hay siko moyen 11 ma ɓeeɗa hara wona moyen 9 kono hara ko montoji ɗi woni lutodirde kono hara noddingol ngol na oya nodding moyen 10 goɗɗo noddina 00 goɗɗo noddina moyen 20 goɗɗo noddina 5 ɗum haray ɗum ɗon haray na yonti faw juulugol makko ngol e noddinaɗe ɗin surtout sina ka juuɗe o juulata ka juuɗe o juulata ɗum ɗon haray yo ka juulede ndewti o juulede nam 623 62 62 63 655 55 10 55 allo assalamu aleykum. Assalamu aleykum. Aleykum salam, inde mon ɗen kartema o. Allo oui. Allo ɗannine radio mon o moggo mon ɗon. Nam. Allo oui, miɗen jenti on. Allo oui, miɗen jenti on. Assalamu aleykum. Ok, ɓeɗo ala retour ƴette goɗɗo go 623 62 62 63 655. Allo. Assalamu aleykum. Nam. Allo. Ok, 655 55 10 55 669 88 46 46. Allo. Allo, salam alaikum. Ok, problème de connexion. 623 62 62 63 655. Allo. Ok, Johnny Sinebi Seda. Allo. Ok, mi tamƴini en haaɗay ɗo taw ha journal on feƴƴa si journal on feƴƴi kadi en fuɗɗitoto inchallahu taala fahin dume jentakol Bonheur FM. su'alum wa jawab landal e jaabawol oɗo programme lande addete karamokoɓe towa alluje yaajuɓe gandal ɗuuɗuɓe faamu laaɓuɓe reedu ɓe jaabano en lande ɗen immoy ko heɗitiɓe o radio ɗo ko kamɓe woni ko landi oɗo programme jaababuyeji ɗin ara e makko ɓe heɗito kadi yentori Allah yo Allahu longin karamokoɓen konguɗi hawrodirdi e sawaba ɗi o yiɗi o yarli wondude e goonga wondude e nafoore yo Allah artu ko heɗiɓe ɓen kadi huutorgol ko ɓe nani ko فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان سرد شبل الإيمان الله أكبر الله سؤال وجواب landal e jaabawol oɗo programme lande addete karamokoɓe towa alluje yaajuɓe gandal ɗuuɗuɓe faamu laaɓuɓe reedu ɓe jaabano en lande ɗen immoy ko heɗitiɓe o radio ɗo ko kamɓe woni ko landi oɗo programme jaababuyeji ɗin ara e makko ɓe heɗito kadi yentori Allah yo Allahu longin karamokoɓen konguɗi hawrodirdi e sawaba ɗi o yiɗi o yarli wondude e goonga wondude e nafoore yo Allah artu ko heɗiɓe ɓen kadi huutorgol ko ɓe nani ko فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان سرد شبل الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من أنتنا يوم فهين كو Bonheur FM mon ɗon jentade ka lando jaabe e haala pular ko yewti ko ngeddina haray ko Cheikh Mouhamadou Hafiz Sow woni jaabade lande ɗen hande ɗo haray fayin ka technique Alhuseni Bari no tinni e feƴƴingol haala kan onon kadi hiɗon ɗuuɗi jooɗiɓe habbiti 623 62 62 63 655 55 10 55 fahin no udditani on ka noddon jaabe ɗon. Allo. Naam, assalamu aleykum. Waaleykum salam. Nala to. Alhamdulillah, inde mon ɗen? Ko Alhuseni Sall. Naam, mbeɗen jenti on. Mi faala on landagol ɗo. Goɗɗo jombana jiwo Fuuta. O addanamo ka koto makko. Tawi on suka jombanaɗo abondoni hari galle ɗen ko aka koto mum ɗon wonani hoore mum. Joni noon on jiwo o ari o tawi jiwo miñirawo ɓeyngu fotirawo makko on kayno neese ɗon. On jiwo yalta e jindoya. O ƴettoymo ɓe yahi ka bar. O yiidoy ton e on mo o jombuɗo mum. Kono ɓe anndindira. Ɗon ɓen jaatondir ɗon ɓe haaldi bon. An ɓiɗɗo heɓi e ɗum.
milla hunko a on ɓiɗɗo ɗon ko honno haray asi to ko wonɗa haaldata ko gonga ni koko waɗi awa joni min daara si jaabo hale ɓarta ɗum ɗo bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu wasallam wa baraka ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd haray sifa ɗe lande no heewi jindugol e cae ɗen lande ko waytata wano lande ko tawata ko eɓɓa ko cinéma ko ɗum wana karama koɓe buy e karama koɓe fiqi ha surtout hara hina mazhabu alhanafiya ɓen ɗon tawaka luttuɓe ɓen e jumhur hari sifa ɗe lande si waɗi landaɗo on o innayi ene ko landi on ɗo waɗi si ɓenni waɗi o jaabo si ɓenni waɗali ɓenne acci ha waɗa ɗon haray ɗo joni ɓayi ɓeɗo ɓe landama si waɗi ɓe wi hi en anda haray ko honto e nder sar nde waɗiri kono haray heɗen jaabo yen andi ko honɗum Allah subhanahu wa ta'ala waɗi fi sonnajo so yo iwka suudu o yaha ka worɓe woni séria on no toŋi ɗum si tawi noon kanko sonnajo on o immike o yeehi o yiiti doyi ton emo dewgal huma hakkude muɗum ka saria siɓe heeɓi ɓiɗɗo hara ɓiɗɗo on ko wiyete ko waladu subha ko ɓiɗɗo jibiliɓe lahu bi halal walahu bi haram haray ko on ɗon martaba o jogui saabu naade nelaɗo sallllahu alih wa sallam maki la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min fewde ka ɓe wonno wadde zina ɗon kamɓe ɗiɗo noon hari iman ala e maɓɓe ɓe fof ko ɓe anni ko bonki donc on bonki ko ɓe anni ɗon ko ɗon ɗon noti e hoore boobo on misal mum no waywo ko ɓe innata si goɗɗo ari faytidiri galle muɗum no hoddi e woɓɓe kawtalɓe o faytidiri galle makko sambour makko o naati e galle goɗɗo goo ma goɗɗo fayti naati ka makko ma o naati ka makko tawa goɗɗo sonnajo no fayti ka galle muɗum sambour muɗum hay cuuɗɗino ɓawa ɗo hay cuuɗɗino hiɓɓodiri o yewi mo tora ndiya no saaƴa no niɓɓiti o ara o fayta suudu makko no naata ka suudu kawtal makko gorko ma debbo si ɓiɗɗo heeɓi keɗon e wiyetake on ɗon ko ɓiɗɗo zina wiyetake ɓiɗɗo ko ɓiɗɗo halal donc tawde hari kamɓe ko ɓe anni ko yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ko on ɗon bakkatuɓe ɓe lettira ko ɗum waɗi nelaɗo sallallah alih w sallam maki ida ltaqa almuslimani bi sayfayhima falqatilu walmaktulu fi nnar o wi julɓe ɗiɗo si fottidi e kafaje warɗo e waraɗo fof ko yite jahannama yaata sahabaɓe en sikki nelaɗo salah sallam falju ɓe maki hada alqatilu ya rasulallah fama bal maktul ɓe filliti ɓen e ɗum ɗo ko warɗo on ko honno woni alhaali waraɗo on kan ɓe filliti kadi koɓe maaki kon tawa ha ɓe a faami on tuma ɓenni e warɗo on ɗon o wari waraɗo on kadi hari no jogorino anniye warugol o e attimo saabu ko jogui anniye warugol ko boni kon ko ɗon ɗon kanko kadi ha kanka ɗo natoy ka yiite iden en andi ɗo joni saabu koɓe jogui anniye waɗugol ko boni kon ko ɗum ɗon ɓe lettira wondema ko zina ɓe waɗi ɓe ɗiɗo noon ɓiɗɗon ko ɓiɗɗo subhanan 623 62 62 63 655 55 10 55 669 88 46 46 Bonheur FM allo 623 62 62 63 allo assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah nam inde mon nden carte ma on ko Mamadou Juma Bari ko yataya woni anede nam monsieur Bari ala ɗon ni alhamdulillah Allah windu baraji ɗi allahuma amin min kon faala on landagol ɗon ko yowitori ka julde par exemple ɗo wano saari e jamiu ɗo ni hara wano ɓe juuli darɗe ɗiɗi arane ɗe e waɗu joni ko e wano futuro on exemple joni ko sakkitore nden lutti nden ɗon ko fatiya on tun e sownditagol kadi ɗon noon haray ko onno duwaɗa gerdudde par ce que woɓɓe innilan da wawi anniyade inna ko anniyi jokkutugol maɗa anniyi yoɓutugol ko ɓe juuli kon ɗon faala yon expliquanam par ce que ɗon mi faltaki moƴƴo jarama monsieur Bari jaram si tawi a tawama julde wo julde nde tawaɗa
ka sharia ko darɗe arane ma ɗen artorta juulugol an sa tawama ko darɗe sakkitore maɓɓe an ko darɗe ma arane ɗen noon ko ɗum waɗi haray ɗon koya fiɓu wondema ko darɗe ma arane ɗen ni juula darne aranere maɓɓe nden ɓe sowdoto nden an a gasata janngude ɗon hunde ko feññinte an kadi a jangga e fati e simore sowdoɗa sabu ñembingol imam on ko ɓawa imam on ɗam si gaynama ɓe salmini immoɗa adda darde ma ɗimmere nden sowdoɗa kadi ko janggata ko ɗo yimɓe duwa faltede o masala ɗo yimɓe buy famalum ɗo so tawi goɗɗo leeti e juulirde si tawi kaka feññinte si imam on salmini wonɓe ɓawa ɓen hay goto feññinta kala koye sowno puisque koɓe janggata kon harayno faljiniri nde nder juulide nden ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki la yajhar badukum ala badin bil qira'a wota goto e moɗon feññi jande mum nden e hewre oya kala koɓe hadis ɓe wi fottanama o hadise ɗo ko waɗi kaka fi juulugol idan ko firi wonde so tawi ari e tawi no juulede darɗe maɓɓe sakkitore ɗen ko ɗen woni darɗe ma arane ɗen sa immiki ko darɗe ma sakkitore ɗen an kadi wonɗa addude no wonirno noon ko noon warrata ko woni toon so tawi kaka juulirde hara ko a leetuɗo onon leetuɓe ɓen on feññidirta alqurana ko janngo toon komo kala mum sowdoto beru mum fiiwata o waɗa taswisi e hoore e ɗimmoje makko on sabu simo kala janngi townama mo kala towni ko janggata kon lorray tawde kadi hadis anas radiallahu anhu ari on baaba ɗon wonde mo nelaɗo sallllahu alih wa sallam ɓe maaki wata goɗɗo e moɗon feññi ko janggata kon e hewre oya nam nam 623 allo assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullahi nam inde mon nden carte mo o ibrahima bari madina nam miɗen jenti on aray mbiɗen yuuro ɗo oustage nam ko minen falalaɓe landade ko affaire ka juulugol jamaji ɗo jamaji ɗin tawa wonde heewa juulidaji ɗin ha surtout e suuma e ma e juma ɓe ara ɓe juula ka laawi kadi wonde ɓe weccita ore tawoji ɗe joni noon aray ɗen anndi hadisaji goo no wi noon waɗa maki wota goɗɗo juulo e tumbo laawol ma e marché ma e ɗingira aray ɗo ɓa ko loro waɗi haray ko ɗum ma keefi mum kon ɗum woni ko selli ko o famike on jarama jaram ɓe si tawi hara ko lorra sabu ko lorrorgol lorrorgol ngol haray ɗum no ɓe addaruratu qadaru bi qadariha si gaynama juulede ɓe immo ko ɗum waɗi ta goɗɗo juulo e laawol saɗi no tabintini wondema sellata goɗɗo juula e laawol kanko tun wara wi'ita ɗon en no juula e sellata ɗum noon hay kay nokkeli goo yimɓe buy kadi no waɗa ɗum wano joni so nde ari wono hajju ni si yahama ma sa yeehi wono makka ka tumma yimɓe buy tummodirta woɓɓe goo ara wi'ita ka laawol jooɗo si kippuɓe fimum ɓen ari ɗon inni ɓe acci ɓe immo ɗon ɓe yahaɗa kamɓe haray ɓe jaɓata immagol ɓe yaha ɓe jooɗoyo ko haani jooɗade ɗon ɗum noon haray ka yimɓe ɓe rewata ɗon hana juulugol ɗon few sina hara ko fi haalatin dayyika hara ko haala dayyika hewti ka juule on ti haray o juula ɗon ber hewti ka juule kono amma wara wi'eta ɗon fi jooɗagol heɗo khutba hara nokkugoo no woodi ɗum no sellata few puisque ko ɗo yimɓe en feƴƴirta no wawi goɗɗo goo salligi mum bona ka nde juulide tawa hara so yalta e salligegol ko be o ƴaɓɓa yimɓen fof ɗum noon haray no hattojini juulidde be juulidde hara no mari laawol si goɗɗo yalti ka juulidde no woodi ka o rewa o yalta si haaji makko yani joni ma goɗɗo si nawni ka juulidde toon ko honto rewete yaltini on nawno ɗo ma si goɗɗo yalta fi salligegol ko honto rewata o yalta ɗum noon haray be o ƴaaɓa daaɗe yimɓe ɓen ɗum haray no islam no haɗi ɗum iden hara juɓɓudi no hana waɗede hara imam on no woodi ka o rewa ko wona noon kadi haaju yani wonande wonɓe nder toon ɓe no woodi ka ɓe rewa ɓe salligo ma si tawi goɗɗo no faala yahugol to waɗugol goɗɗum wono arisiroɓe makko nandi e muɗum amma si tawi faaɗi hewti ka juule beru ha juule woni addaruratu tuqaddaru bi qadariha beru ha juule fewno ɗon ko fewde juulugol si tawi place go ala no sella ka ɓe juula ɗon si ɓe gayni julde assalamu aleykum ɓe immoɓe hentina laawol ngol nam nam 623 62 62 63 assalamu aleykum aleykum salam nam inde mon nden katema o
alandal mi mari ɗon awa mbeɗa jenti on mi famal ngal landal ma futti seeɗa allo alo min moɗo tan ligade ni ara o yejjita naw wuudi bindagol ɗigo jibilalma settaɓinoji ara andi taw ara mo sembude koyɗe ɗon ara koye fuɗɗide ko ara koye continue noon awa fammiga jarama salligotoɗo musidɗo julɗo tedduɗo salligotoɗo usotako salligotoɗo ko bisminotoɗo bisimillah o sowndo si tawi noon o yejjiti wiugol bisimillah ha o gayni ma ha o woɗɗini so anditi nde o anditi wo ko yo wowlu inde Allah nde bisimillah o wayna bisimillahi awwalahu wa akhirahu ma ɗum bisimillahi fi awwalihi wa fi akhirihi wari haadi selluɗo fi muɗum ɗum waɗa ko yo wi bisimillahi mi haali inde Allah mi fuɗɗori inde Allah subhanahu wa ta'ala ka fuɗɗagol e ka timmugol woni hara o filitaki o filitata ko salligi o nam 623 62 62 63 655 55 10 55 669 88 46 46 nam assalamu aleykum aleykum salam nam inde mon de allo assalamu aleykum aleykum salam kono wiyete ɗon on to on ɗon mi falana ɗon ustade en ko si o balɗe sappo ɗo so tigi no wawi wurugo balɗe sappo ɗen fof ko ɗojjindo awa famike no sella horugol balɗe jeenayɗen fof sappo on horatake ndeññande ko iidi ko waɗi wiya balɗe sappo ɗen fof ko ɓay ko ɗen ɗon ɓuri ɗuuɗude min mbawi taglib sina ɗum ko balɗe jeenayɗen no haali ɗen noon ga fuɗɗode hadis kanilaɗo sallllahu alih wa sallama filla yoga e sonna e makko woɓɓe wi ko hafsa riwaya gono arli toon an hafsa kono noon ka musnad woni ka sunan nasa'i kono wonɗo ka sunan abi dawuda mo cheikh albani sellini on ɗon ko an ba'di azwaji nabiyi sallllahu alayhi wa sallam wondema har nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no hoorenoɗo ɗo balɗe jeenayyi donc balɗe jeenayyi ɗe windi donc haray wiwgol ko balɗe sappo ɗen haray komin mbawi taglib ko fi tum ɓay haray ko foolingol tina ɗum ko balɗe jeenayyi ɗen gila ñande goo ha jeenayyi ko ɗen hoorete hari nelaɗo sallah sallam no hoorenoɗo no fillora noon ko hadise sellu nam 623 62 62 63 655 55 allo assalamu aleykum Diallo Dieynaba Bonfi min ni nam hilan faala amde fi o juulgol safe witiri si on tigi juuli jeeji ka heure juulgol geeƴe est ce que on tigi no wawi ɗon hara ndaaray wono journal wono information ka télévision ina wawi juulde ɗon safe witiri on yaha ndaaroya e journal ka jiɗi information ji ɗin ka télé ka hara hiɗa wawi accude ha gayna ɗum ɗon tuma waalatoɗa juula safe witiri on kono e mum ɓuuri moƴƴude on jarama juulugol safe witiri nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe waɗi fof kenen ɓe juulay law safe witiri maɓɓe on e gueƴe koɓe juulata kon so ɓe juuli ɓe ruƴƴa seeɗa ko hawri ma ɓe ruƴƴa buy ɓe juula witiri on si ɓe waalo nde wonde ɓe immoyo jemma ko hakkude jemma ɓe juula julɗe jemma ɗen ɓe waɗa witiri ɓe walto kadi ɓe immoyo ko takko subaha nde wonde ɓe acci ha ka subaha ka takko jemma sakkitoro on ɓe immo ko ɗum ɗum ɓuuri ɗuuɗude e gurdam maɓɓe ɗan sallllahu alih wa sallam ɗo hara joni juulugol maɓɓe gueƴe ɗen waɗa safe witiri on ñiiɓa e ɗum ɗon tun hara kamɓe ɓe immota ko jemma ɓe juula ɗum ɗon haray ko faljere tawi ƴettu woɓe tan maɓɓe on e darugol télé on ɓe acca ɗon juulugol ngol ko gonga darugol télé on humpito ko fewndi goɗɗo wiyata ɗum ɗon no haɗa ɓay heɗen andi ko wiya kon ko yontigi andu ko honno woni feƴƴude ka leydi makko awa yo andu ko honno yimɓe leydi makko nin famiri ko fewndi ko haysi ɓe hollata ko feƴƴata kon tigi kono haray kamɓe ɓe hollano ɓe famiri ko woni feƴƴude kon no haray yo joni koye wasiɗen ɓeɗo yeɓe sayi ɓaynaka juulide ɓe juulata yeɓe accu ha ka sakkitorum ɓe juula gueƴe ɗen ɓe juula safe witiri ɓe waalo ko ɗum ɗon ɓuno wasiɗen no ɓe nettina gueƴe ɗen kadi ɓe nettina gueƴe ɗen nam donc ɓe acci haɓe gayna journal ɓe juula gueƴe noon ɓe waɗa noon safe witiri ɓe waalo nam 623 62 62 63 655 55 10 55 nam assalamu aleykum
allo assalamu aleykum. assalamu aleykum. aleykum salam. inde mon nden carte ma o. Aissatu Diallo Sangoye. na mbiɗa jonti on. minni so woɗɗitino radio ma on seeɗa. to suumayeji ɗiɗi tawtidiran lan ɗo ɗo wani mi duwano hoorde kono tawi mi woni reedujo tawi mi wawata heddani lande ɗiɗi joni noon fa landade kono mi yoɓirtat suumaye on fof ka balɗe ɗiɗi ɓen e joni si woni si tawi on weltidike ɗon si tawi joni woni suumayeje ɗiɗi hara ko fammi ɗon ko suumaye lewru fof woni ka ndu lewru ɗo kadi ɓe hoorali nduɗo lewru kono ɓe haalali ko fiyonno ɓe hoorali nduɗo lewru hikka ɗo si tawi hikka ɗo kadi hara ko fi ɓe sowima hara ko boobo on no nawanima kamɓe ɗo joni hara ɓe weltidike ko wiya kon Allah subhanahu wa ta'ala fattaqullaha mastata'tum koye ɓe yoɓ kono noon ɓe yoɓirta ko kamɓe ɓuuri andude alhaaliji maɓɓe no ɓe yoɓirta noon ɓe wawi wiide ɓe yoɓay lewru ɓe balɗe 15 ɓe hoora hande ɓe acca janggo ɗum ɗon haray no anda e nder lebbi ɗiɗi lebbi tati lebbi nayyi haray ɓe gayni e nder lebbi nayyi haray ɓe gayni yoɓde suuma e maɓɓe on haray no ɗe wasi ɓe yoɓe accu ɓe tinno yoɓugol ɗe ñalaɗe suuma e ɗo ɓe anda kono alhaali wonirta to wawi ɓe wawi nawnoyde yeeso toon hara ɓe wata hoorde few hande kadi ɗe suumaji ɗo ɗeɗo ko farliɗe ɗo yoɓugol puisque fewndo ɗo ɓe hooralɗe haɗa ɓe nawna yani ko ñawore hoorowoɓe woni yonti ko ñawore hoorowo woni si mo mari ganto fewndo ɗon si ganto ngon iwi ko yo tinno o yoɓa ko ganto ngon ɓay haray o mara bakkatu saabu ganto ngon sina ɗum si ganto ngon iwi o yoɓali heɓe bakkatu tanke o yoɓali hara mo hindanede bakkatu no wawi joni si goɗɗo higgiti juulugol heggiti waɓu toon waɓu to heewi no mo wedditi ma mo heɓi sohla nde mo daaro hara leere ko juliteɗon feƴƴi kaw anditi ɗon gila kaw feƴƴi ɗon ha kaw anditi ɗon o mara bakkatu kaw anditi ɗon noon kisan wonanga goɗɗum ngo kene joni o gaynto ɗum ɗo taw so juula andi ɗon on ɗon gila ɗon haray mari bakkatu ɗo ko wasi ɗen ɓe kamɓe gilandema ɗo kisan ɓe nangu kisanno ɓe ɓira suuma e ko ɓe ñawli kon ɓe tuba kala subhanahu wa taala ɓe waɗi weltidike nini hara ɓe hindanede bakkatu saabu ko ɓe nenni kon fi yoɓugol ngol ɓayi yoɓugol ngol on tigi no newnana yo yoɓu hakkude suumaye e suumaye ɗon no yoɓiri woɗon mo newnana ɗum ɗon kono noon si woni suumaye on ɗon onde woɓali on ɗon ha suumaye o e ari haray ɗon on o weltidiki ko ɗum waɗi karama koɓe goo no wi ka fiqi ha ɓe enni hande kadi so yoɓay suumaye on suumaye ɓe o etay haysi windaki haɗi selɗo kono ɓayi bano adama no anda no añi ittugol goɗɗum ko ɗum waɗi haray ɓe faymo yo ittu e hoore o hooray buyi tinno to yoɓa ɗo e hewtire ɗon ɓayno anda hara joni so ittali korka makko gasata donc hara ko wasi ɗen ɓe huul Allah subhanahu wa taala ɓe yoɓa suumaje ɗe ɓe ñawli ɗe nam 623 62 62 63 63 655 55 10 55 669 allo salamu aleykum salamu aleykum wa rahmatullahi nam allo oui mbeɗen jenti on allo aw oui mbeɗen jenti on kono wiyete ɗon ko Mariam Mbaye na mbeɗen jenti on allo oui mbeɗen jenti on ok sa sujji o duwamo duoto on gonɗo ka sayel misino tawi no selli ko goɗɗo duwata ɗum nde mo juula sujju ɗon duwa hombo duwa hombo jange ɗon ko duwa mo ɓenni duwa ɗon on ede wawi fo wolde fuɗɗode duwa o ok onon ɗo landal mo ngal hentaki so tawi koɓe faandi ko wigol so tawi koɓe faandi ko o hadis arɗo wondema nelaɗo sallllahu alih wa sallam ɓe maaki amma الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم شتايكم حديث الفاني ما حديث أويا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد شتايكم بفاني وند نلا صلى الله عليه وسلم أنه ياجني دمبغال دعاء غونغول كسجود شتاي يونتي نفالا نواي دعاء كو فالا او كسجود كونو بفاندي bayra ko dambugal wigol yonti du'a ko faala ko ɗum ɗon kana ko ɓe buyi no yaari wondema ko ɓuri moƴƴude
ka sujudu o ka ruku'u o ko yo heññitor ko nelaɗo sallllahu alih wa sallam tindinno en kon ko jangete kon subhana rabbi al a'la ka sujudu subhana rabbi al azim ka ruku'u yani subhana rabbi al azim wa bihamdihi ka sujudu subhana rabbi al a'la wa bihamdihi ko ɗum waɗi ɓe inni ɓay karma ko ɓe tawhid ɓen inni ɓe inni du'a ko façon ɗiɗi du'a ul haja o du'a ul ibada du'a ul ibada ko wolugol manta Allah subhanahu wa ta'ala qirro mango makko e teddugal makko e moƴƴere makko e ɓural makko kono hara haalorari ɗon faale mum ha hunde amma du'a ul haja ko taɗagol Allah subhanahu wa ta'ala haaju muɗum ko faala ɓe maki noon kamɓe karma koɓe tawhid ɓe ɓenni wo du'a o tawata ko du'a ul ibada on ɗon ɓuri forude idi du'a ul haja ko ɗum waɗi so daari du'a fof ko ɓuri forude ko du'aji ɗin arafa du'a arafa ko nelaɗo sallah sallam maki ana wa khayru ma qultuhu ana wannabiyuna min qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamd wa huwa ala kulli shayin qadir o ko du'a ul ibada na du'a ul haja idan haɗa ko wasi ɗen musidɓe meɗen ɓen ɓe wakkilo ɓe jangga ɓe heññitora ko du'a ko nelaɗo sallah sallam dotono kon laawi buy no woodi kawntigi du'oto o toro Allah subhanahu wa ta'ala haajuji makko bisimillahi Allah subhanahu wa ta'ala jaɓanemo nam si on landike landal ngal jaabama tawi on lannal heftude fayin ɗo wawi nottude landi to 623 62 62 63 655 55 10 55 nam assalamu aleykum nam no ɗaɓɓi landotoɗo yo ɓangguel landal makko ngal 623 allo assalamu aleykum aleykum salam nam ala to alhamdulillah inde mon e quartier on tubani woni cimanterie nam min ni si tawi goɗɗo no julde tawi mo duwa haddirde ha o gayna wona honno wona inno townugol juuɗe makko de moyno allahu akbar ha o gayna si on tigi toon a juɗɗen de o wi allahu akbar kala aha famike nam toon a juuɗe makko ɗen kabbiral ɗin fof toon a juɗɗen ko woni kabbiral ɗin ne woodi toon façon nokkel goo hara ko kenen simo faala o toona kenen simo faala o acca ɗon kono nokkel tati ɗin noon habbirgol ngol ko continuel fewndo ka o habbita aranon ɗum o ɓanta juɗɗen ɗum ko continuel fewndo ka o yiyata ka ruku o ɓanta ɗum ko continuel so fokkitoyi ka sujud mana so ɓantiki ka ruku hakkude ɗon e sujjogol ngol o ɓantugol ɗon ko continuel o hadis no arifi ɗum ɗon continuel da e man hadis abdoulah ibn omar wonde man laɗo sallah sallam kana yarfa yadayhi fi 3 mawadi min salatihi donc amma habbirgol ko lutti kon ko kabbirali hakkude sujudeje ɗen maɗum simo immade ko darde ɗi tammere ɓantugol ɗon ngol ɗum ɗon ko kenen so ɓanti kenen e laalaymo ɗum so ɓantali e laalaymo ɗum donc haray ko no watte kenen ɗum ɗa ko taw haray nde o yata o habbiray khilafa li hanafiyan koɓen kamɓe jaɓali ɓantugol ngol sowno o kono ɓe mara dalil mahjujuna bidalil ɓay haray nahnu na'budullah bidalil wa na'budullah bi qawlin yani mukhalifin liddalil yani rewi ten Allah subhanahu wa ta'ala ko dalil on ay kamɓe jaɓali habbirgol ngol ɓantugol juɗɗen sowno o ɓe kamɓe ko nde waddire pettotti ɓandata ko lutti kon haray no aña donc konko ɓe no aña ɗon ɓe mara dalil wigol no aña kono laaɗo sa sallam yiɗi ko nam 623 62 62 63 655 55 10 55 allo assalamu aleykum allo assalamu aleykum aleykum salam wa rahmatullah inde mon nden kartema o assalamu aleykum aleykum salam inde mon nden kartema o allo allo woy mbeɗen jenti on allo ok onon on mara retour essayé fayin e téléphone go 623 62 62 63 655 55 10 55 669 88 46 46 fayin essayé allo assalamu aleykum allo assalamu aleykum allo oui assalamu aleykum allo oui mbeɗen jenti on salamu aleykum aleykum salam wa rahmatullah allo a oui mbeɗen jenti on allo ok connexion on no mari probléme seeɗa yoɓe essaye fayin ka 655 55 10 allo oui assalamu aleykum salamu aleykum aleykum salam wa rahmatullah
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Allo? Allo, oui, mais genti on. Ok, problème de retour no wari ka réseau yo. Essayez fin changer opérateur on jeton 623 62 62 63. Allo? 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 Oui, assalamu alaikum. Alaikum salam. Naam, inde mane carte mo. Ko Mamadou Matoto. Naam, minen genti on. Allo? Oui, minen genti on. Lande. Ok, min mi faala andude si tawi a ƴami jiwo si tawi no neddindirto noon ka téléphone no haani ka yewtan hay ha teleren affaire rendi ka ara a ƴammo tumpeera waɗala hakkunde moɗon awa faami ko jarama sharia newna yewtugol mo ƴami few sharia newna ɓe yewtu téléphone no harmi wiya ci goɗɗo no faala jiwo koyo rewru maharam makko on zo maharam makko on ko ɓen ɗon o duwa rewrude kala ko faala yewtude on ko ɓen ɗon o duwa yewtudude yumma jiwo on ma ben makko ma bandirawo makko gorko ko ɓeɗo duwa yewtude donc amma kamɓe ɗiɗo ɓe noddinde téléphone ɓe ƴettinde numéro ji ma ɓe yaltama ka Facebook ma windidirgol email ma ko nandi e muɗum sharia islam no harmini ɗum ɗon puisque mimma yad'u ila al fitna donc haray al aslu ko lasli ko windi kon si tawi woni o rerɗi e fi jombugol sonnajo on hande kadi to ɓe humu dewgal ngal hakkude maɓɓe on tuma si waɗa al pera on ɗum ɗon no sella ka ɓe yewta hakkude maɓɓe ɓe faala yodde kon tawina ko harmi ɗon yewtude amma si dewgal ngal humaka innugol tum fimo faala ƴamude ma mo ƴami jiwon no haalda no gasa ɓe okkaymo ɓe resinaymo ni ɓe huɓali taw dewgal ngal ɓe waɗali cheikha on haray sellata kaɓe yewta ɗi yewtireji ɗon nam 669 88 46 46 655 55 10 55 allo assalamu aleykum allo oui assalamu aleykum aleykum salam no alata alhamdulillah inde mon de allo a oui mbeɗen jenti on allo allo oui mbeɗen jenti on ok problème de réseau yoɓe essaye fayin ka 623 62 62 63 623 62 62 63 669 88 46 46 allo aleykum salam tay inde mon nden carte mo jataya ko binno jonnane ɗa fi ka fuɗɗuro donc ustake explique mi faami kadeti mais no luttitay komi landakimo nam par exemple ara ha gayna joni tawaɓe juuli wano aranere nden joni e ɗimmere nden o andi ɗen ɗon ko feññintede ka futuro donc lutti noon e sowditetende nde nden ɗon ko ya anniyo an kadi ya yoɓutude par ce que ɓe juuline arane ɗe est ce que noon sa juuli nden ɗon on tayyodi ɗon a immoyke ko ya juulude ƴeeɗaɗi ɗi noon ara a tayyaki ka ko honno ɗon fuɗɗitorta faamike landanga ɗum ɗimmal o fi société goono ari ɗo si tawi on wawaylan édifiude ɗo société hombo ko ɗum a société ko américain ɓe ari ɗo ɓeyni ko produit ji noon ɓe a tawano lekkele donc on tigi si yahi wano ka société toon o windike o yahata o werta mbuɗɗin ko 1 665 000 ka banque so yowi ɗin ɗon ɗon e o ara ka boutique maɓɓe ga c'est à dire ka siège maɓɓe on woni ɗon ɓe jonnamo ɗon ɗum a resium pour c'est à dire édifiant hollay kunkun o yoɓi donc ɗon si produit ji ɗin aroyi o fuɗɗoɗi yeyde mais wano kay sa naadi goɗɗo a heɓay pourcentage e makko est ce que ɗum ɗo no dagi yeygol awa landangal faami ke jaram lamdalal ka fi futuro wiɗen ka fi futuro hatto jinaka o anni yo wondema ko arane makko ɗen ni kono ko famite ɗum tun na winde yani simo julde ɓawa imam ko be o anni yo ko arane ɗen ni ko sakkitore ɗen ni kono joni so ari o tawi ɓe julde ka dana tammere ɓe woni kanko o tokkike ɗon ko aranere makko nden no
o jooɗoda imam on sabu jokkugol almami o innama ju'ila al imamu ni yu'tamma bihi hayɗa joni ko yo jokku ɗon o jooɗo o tayyo ndun tayyandu ɗon ɗum ɗon ko fi ñembingol imam si tawi o immoyke noon o addi darde makko ɗimmere nden o jotto tayyo tayya makko laslijo on tuma o immode tammen nden o jooɗo tayyo tayya makko sakkito ɗon ko ɗum henta julde bofoore e haala ɗum ka yimɓe haaloɓe fuutankoɓe haray ko noon o wardata o jotto julde nden yani futtoro makko darɗen tati noon o jooɗoto darde arande nden o jooɗi sabu imamum ɗimmere nden o jooɗi sabu tayya makko on tambe nden o jooɗi sabu salminandu amma o société moɓe woni wolde fimum ɗo o andi enen lagini ɗo ko tumanti ukki ka probléme wo so walle noon o ƴawa wona landagol si ukko yimɓe buy e heɓi alhaali e o société ɗo si en gollitirino ko wonɗen gollitirde kon e tawa hinaka diina en gollitiri ɗum ka diina kadi yultoye ɓay goto yahata ɗo ɗaɓɓogol visa Amérique o landaki ko honno warrete goɗɗo yahata ɗaɓɓeta ɗo fi visa Angola o landaki ko honno warrete goɗɗo darnata ɗo Air Plus o yiɗali ande ɓe ɗum ɓen ɓe yettamo honno warrete kono diina kan si hewti okkuretum ko so heɓoy sattede ma ɗum woɓɓe goo ko si yeehi woni haalanni few ma ɓe fottoy e goɗɗo ni e nder yewtere ni tum ɓe dara ɗo mina ni kaarino wiya goo ko jokkuɗon ɗo ma nde hunde jokkuɗen ɗo na ko moƴƴere ko wonte wonon ɓe fuɗɗoto ɗaɓɓude solution ko ɗum woni tampindeɓe ɓen ko ɗum woni sina ɗum e wiyatanoma gila pay kuyagal ka deftere l'akhdari o wi wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukma allahi fihi ko taw waɗu hay hunde ka l'islam sina o gera wanda kon noon ñawode Allah ndegi mum ɓay noon anda goto fof wata ɗaɓɓitande hoore muɗum anda o yeetimo no waɗa wa yas'al al ulama o lando karmo goɓɓe no ɓe wari ɗo ni ɓe landi e o masala ɗo min mi lanna hattirde famugol masala on moƴƴa façon ji no ɓe gollide noon ko ɗum waɗi ɓay yimɓe landike premier no ɓe landori noon way wasi tawi joni ko yo on tigui addu client on simple siko addugol client on simple joni goɗɗo ti société ɗaɓɓanilan client sa addimo adduɗa client waɗamat pourcentage e nder komin yeeyi kon ko ɗon min ittata ha sabanangam min jonne ella alay ɗum noon immum ɗum joni meɗen faala awtude société joni société capital makko on ko 1 million dollar exemple ɓe senda 1 million dollar on ɓe waɗa ɗum par saham be ɓe na ko 1 million 665 mille ɓe woliri ɗo ni 665 mille francs woni geɓal divisé par 1 million dollar ɓenna meɗen faala actionnaire ɓe natoɓe o société ɗo min mara capital ngal kono si min heeɓi actionnaire ɓe mo kala si hitanden timmi ma si lebbi jeego timmi ma si 3 mois timmi min ara min calcula mo kala hendo haqqe mum on ɗum kadi ɗo no sella joni noon si woni bay'a tani fi bay'a joni ko ya addu sooda ha gayna hendoɗa haqqe ma ko toɗɗa ko laaɓi boy a soodu wona a actionnaire e société on puisque sa woni actionnaire e société on hande kadi hatonginaka inne joni ya sa addi client heraɗa mar pourcentage amma si tawi noon joni woni ko actionnaire ɗum ɗon geɓal ma ngal no toon ko ya addu client geɓal ma ngal no toon kono joni si woni ko ya won actionnaire wona kadi addowo client kala harɗa mar pourcentage yeru adduɓe ɓen ɗum haray no hattogini e famugol farin fancing golle société on har nano ka golle ka tere hara ko ka kaydiji joni noon ɗo en joga kaydiji maɓɓe ɗin mi joga kaydiji maɓɓe ɗin no ɓeni gollirde hayso ɓe ko mi jogui no woodi min heɓali copie kaydiji maɓɓe ɓeni gollirde noon sina ko yimɓe o landade ko ɓay noon ɓen heɓali kaydiji maɓɓe ɗin min ɗaɓɓiti karam koɓe lajinat daima ɓay ko ɓen ɗo référence on fewn ɗo fi masalaji ko yowdiri affaire masalaji dina kan karam koɓe ɓe holɗen ɓen no ɓuuri en gandal ɓuuri en dewal Allah ɓuuri en andugol Allah ɓuuri hulgol Allah subahana taala fewn ɗo ko karama koɓe moɓodiri ɓen ka lajina daimal iftawum ɓe mamlakal arabe saoudia ɓen ɗon hay sa yiiɓe si Allah newnanima ñande yawɗa yiiɗaɓe o a taway ɓeeɗo angi maɓɓe on eɓɓidirtaki e kulol Allah
nde yiide ɗo woni ko neeɓi o noon so yiidi a taway ɓeeɗo koye nder ɓunum heɓa hay si an kadi koye nder mum heɓaɗa kono haray on eɓɓodira kamɓe ɓe vérifie o masala ɗo ɓe windima ka deftere maɓɓe ɓe wii e konngol maɓɓe ngol kamɓe oɗo société gollidugol e oɗo société no harmi joni noon ɓay min wo waɗon mi wayi jogaake kaydiji société on anda farin fansin ko honɗum woni nder ton hendiɓe kaydiji société on vérifie wona ɓen karmakoɓe ɗon ɓe moɓodiriɓe fof ɓe vérifie ɓe daari ɓe taw kamɓe société on ko gollirowo riba ko ɗo wonɗen jogade taw ha yiyen koɓe yiyali ma faamen koɓe famali e nder mum amma fewndo ɗo komi fiɓi min komi andi kon wondema wollidugol e ɗon société sella kal islam saabu tippugol e fatwa lajina daima on hoka no waɗa ka net son consulté on yiyay ma ɗum siko defte ɗen tigui falɗo yiide haray no woodi e men buy joguiɓe ka windi ɗon ara fonta dara non haray en tori Allah subhanahu wa taala yo Allah hawrindin en ko yiɗo yarli nam 623 62 62 63 allo assalamu aleykum salamu aleykum aleykum salam inde ma nden carte ma o allo allo oui mbiɗen jenti on allo allo oui mbiɗen jenti on goy allo ok no gasa téléphone mon mara retour essayez 5 655 55 10 55 669 88 allo allo assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi kono makte ɗum allo oui allo allo salamu aleykum allo jarama on jarama kono wiyete ɗon ok ɓeɗo téléphone maɓɓe laaɓiraɓe ɓe hannde yoɓe eto fayin ka 623 62 62 63 allo 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 assalamu aleykum allo allo oui inde mon nde allo minen jenti ok no gasa hara connexion on no woni saturé yoɓe ese fayin ka 669 88 46 46 allo allo assalamu aleykum aleykum salam nala toon alhamdulillah inde mon nden Mamadou Ali Diallo on ɗo Andra na mbiɗen jenti on eyi miɗo mara lande ɗiɗi on komi landoto a julde farilla to laaɓa moƴƴa ko faala ka julde farilla yani goɗɗo no e torade ɗon ko o faala aha joni ɗon on landal arnal ngal ɗimmal ngal awa landal ɗimmal ngal mi yiɗo sonnaje ɗo no kondana ɗo ɗen waɗana amande 1 million fiimo sunnini tanirawo makko jiyo yalli haray karamoko men men kon e mari koɓe makano hen fii ɗum ɗon awa faamike assalamu aleykum warahmatullah waaleykum salam warahmatullah e telem makko yowndi kon e landal aranal ngal du'a e wolinane ko sala ɓe hewti heɗagol ngol ka laawol du'a ko ɓuri moƴƴude ko yontigi du'a wiyente du'awol ibada yonti janngo ko wi'a jangete kon ka sujuudu to du'o ton hay hunde e faaleji makko subhana rabbi al a'la subhana rabbi al azim no happa fuu yo heññito ɗum ɗon haray ko ɗum wasiɗen mo sabu tippude e karmakoɓe konnguɗi karmakoɓe ɓuyi nam e télé makko yowdiri kon e teddingol sonnaɓe ɓen ɗum ɗon eɗen mari enen kamen ɗo ɓay hikka nini e o juma ɗo hannde nini ligue islamique on national hutuba maɓɓe on ko fii ɗum kamɓe tigi ɓe windi hutuba e hollugol wondema on kondanuɗo ɗon on ɗon na golle Allah o waɗi ɗon ko golle heferaɓe ɓen ko Allah subahana taala yamirɗo yen hooru yamiri yen hajju yamiri yen ittu zakka kon kadi yamiri yo sonnaɓe ɓen teddini joni kono kamɓe ɓe wawi sendirde hakkude juuli gongol e hoore gongol so yonti juuli a joni ko fiyi noon haadi si goɗɗo juuli kadi ɓe waɗama punition ko dollutan ɓe sina ɗum ko wawɗa wiide ko a waɗata ɓe acci beere no yarede ɓe ala pinde hay goto dologo no fimede ɓe ala pinde hay goto yimɓe ne warede partout par nokkelim fof
ñande ñande go ono wara bera be dabba ko be wola benna ko otowal ngal honkimo benna ko mo hakkille mon duyti benna honno ƴaw ka otowal hari yimɓe anda mo ƴay ka otowal goɗɗo wara ñande dobrika mama dobrika ɓeyni wonde makko mo hakkille mon duyti ko Allah andi su gonga sena gonga donc kala ko yowndi kon e piiji tawata ɗin ɗon hiɓe hanno tiɗinde fi majji ɓe sattina fi majji ha ɗin ɗon no accita no hoyfi ko tawata ko sari Allah on kono ɗon ɓe woni hollude yawre Allah subhanahu wa ta'ala wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum Allah subhanahu wa ta'ala kadi mawjud himo woda wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu zalimun te Allah subhanahu wa ta'ala wi tan ton sikkude yimɓe ta sikku fi Allah no fanki haray wonde ma mo welsindi ga ko yimɓe no wadde ko si goɗɗo teddini geɗalje muɗum e leydi julɓe ɗum hana ka ɗum naɓe e séria si naɓama ka séria ɓen ko hani ko yetagol ɓe ha enen koye julɓe ko ɗum waɗi woɓɓe goo yahono ka toon lansana konte ɓe yehi ka makko ɓenni hiɓe faala yo yaltin kaydi hollundi wonde ma teddingol sonnaɓe no haɗa o wiya kanko yaltinta kaydi fiɗum de ɓe yawɓe jokka haaji maɓɓe toon so tawi ɓe yeeto yimɓe si tawi yimɓe jaɓani ɓe sina ɗum kanko anda fiɗum ko andi noon mo kala on wonɗo wolde ɗon tigi e hoore muɗum nene makko waɗano ɗum ben makko waɗano ɗum donc hutuba juma on hannde ka ligue islamique national mo ɓeni winde toon e inde ligue on hiɓe wooli fi on probléme ko ɗo wooli ɗo joni wondema on neɗɗo waɗu ɗum o mala gonga ƴettuɗo ɓiɗɗo mum on honno ƴettuɗo naɓi ka DPJ ko ɗon ɓe wooli ko ɓen ɗon déjà ko ɓen ko toon ɓe naɓiri ɗum on dossier o ko ɓen waɗi ɓe aman ma condamné ɓe ma waɗi goɗɗum donc ɓen noon wonɓe wadde ɗum eɓe andu Allah subhanahu wa ta'ala mawjud ko sari e makko ɗum noon haray e weltanike ligue islamique national on ko ɓe waɗi on ɗon hutuba yo feƴƴine ɓe windi inde département waɗɗo ɗum on ɓe wooli inde makko nden tigui no windi ka hutuba o yahay fon to darom e weltanike ɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓe ko ɓuuri moƴƴude joddi ɓe sembini e ko Allah sembini ɗum noon sa sembini ko Allah sembini a sembay sa hoyni ko Allah sembini ko woni hoyde dina ala kan ko sembuka ila yawmal qiyama nam haray ko ɗo wonɗe waynodirde hannde waktu on yoni ko juma kadi haray hiɗen weltani karma ko men ɗum ko cheikh Mouhamadou Al-Hafiz Sow hiɗen weltani jentiɓe Bonheur FM ka internet jentiɓe Bonheur FM Conakry ɗo e jentiɓe nokkeli goo kadi hara wona e ka leydi men ɗo hiɗen weltaniɓe fo hiɗen jarniɓe ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala mo kala ko golli kon e ko moƴƴi Allah o jaɓanmo ko boni kon yo Allah o yawtan julɓe ɓen o danda en fitna ɓe he ferɓe wonɓe soñjude julɓe ɓen haray ka technique en weltanike Alhousseni Bari ko micro ɗo ko Dieng Mahamadou Diang haray inchallah taala en waktu goɗɗo goo kadi ɗume e jentakol Bonheur FM